Ó chéachta me san ollscoil tá an tálim go me gabal go bún in Ireland na televíse go sconáin. Bu é scéal an fphobal seo an bunchloch a bhí agam mar scéalaí me tasí amach ach tíide me stechad sin ar scéalta náisiúnta go tíidir náisiúnta a chrathógus a léirú agus chomá lei sin an gnó agus fóslaíocht a chrathús a gentar se. Nuair hes me más a gnó se dúirt an creaaltóir ahananta seos bh cúglam is cum cáil tú hálan dain tá tú na lár. Agus is fíor sin. Is féidir go ó bhúgus a chrathún seo, is féidir fóslaíocht a chrathún seo. Tá na deisina agan is mar ghfuil an ceangail sin agan leis an dain mhór, tá muid an fóslaíocht a chrathú, agus chomá lei sin leis an teicnolaíocht tá muid an an glúnú scéalaithe a thuirt chun cín in Ireland tá thar bheith láidir faoi lár san Ireland na telefíse. Tá cáil na scéalaíocht ar a gentar se daoine tá an scéalta agus béleidir aonse chuid focail ar ocail mar a fuair se théine, scéalta gáil siar beidir na cúpla céad bliain. So tá sé sin san éireann se agus tá sin thar bheith tábhacht gon Ireland cruthaíoch. It's probably a really good time for people to review and maybe be selfish about where they'd like to be located. So there's probably never been a better time to consider working where you'd love with the backdrop of stress-free, but the capability of supplying a world-class product from where you love. So we now employ 233 people in CLS, starting from me going around in a van. So we've completely evolved from an Indigenous, local Conamara group of scientists to a sort of global recognition, if you like. My name is Tita Jones. I'm an entrepreneur. I run a small business, Lillys Eco Clean. We are based here in Roshinamana in Conamara, County Galway. We have a really cool project, and I just think that we have a little bit more air and freedom and kind of headspace to do this in here, and we are not bombarded with this. This is how you should do. We can kind of walk our own path a little bit better here. We live very simple life, like very simple things, but that makes it feel very rich because we kind of want for nothing. Very excited. We only have 1 year here, and I realized that we have many decades to go, and what can we do? Tá mo chríonn seo agus tá mo chrí sa gentar agus an aineann gur pobl beagmuid tá spirit pobl láidir se agus nuair eicim mo chóigh sí héin tuairt cineireacht agus páirteach a gom an sport, a gom an cultúr agus a bhforbairt pobl. Tugann sé sin bisneachum go dtiocamúid go báris go ríis. Tar abhála, tar an seo, chur fút an seo, bí a gobar an seo, tóig do chláán an seo. Tá muid ag fannacht leat.